Ok, postura, break the grips i postura. Početak od ko znaš. Poleka, break the grips. Ne divljaj. Break the grip. Poleka, poleka. Poleka. Ok. Gore kači se. Postura. Postura, break the grip. Daj ti ruku, Aleksa, ruka. Postura. Dobar, brz njega poleka. Under. Stani. Fiksiraj ga. Gore, dobar. Ok. Dobar si samo prednostima, dobar si. Diši, Aleksa. Samo diši. Fiksiraj, bravo. Jakov Ivić, Black Dragon i Petar Blaži, Casey Vara, tatami broj 2, da se pripreme. Mount. Bravo, drži. Imaš 2 poena. Mount, to. Imaš 4. Ovaj Aleks može pobiti samo ako ga završi. Drži ga. Ajde Miloš! Tako je. S-mount. Ušte minuta i pol, Miloš! Minut i pol, 9 pojena, ne znam. Što vrtiš? Pakuj čovjek, bravo! Kukovi u njega, fiksiraj ga! To, bravo, drži nogu svoju! Svoju nogu drži! Sekundi, Miloš!
Pazi nogata! Bravo Aleksiću!